Yebo ingeniso wethu impela sibona lapha nokundunankulu ke wesifundazwe ke kwaZulu Natal kuThami Ntuli njengoba sephumile kubala ke ngabantu bokufika ke abakuleli ke ngomthetho kulandela kumkhankaso ke weMarch and March ke owenzeka phana ke emadolobheni ke esikakhulukazi ke eThekwini lapha khona ke iMarch and March ke cinga ke bona ke abantu ke bokufika ke abangena amaphepha nabadayisa ke emgaqweni baphinde ke bavula ke ispaza shop njengoba bekhala ngokuthi ke labantu ke bathatha ke amathuba ke omsebenzi ke wabantu balana ke South Africa njengoba ke kunzima nokuthi ke impela ke mawa lana ke uthole ke ukudayisa ke emgaqweni kumbe ke uthole ke icottage lapho khona ke uzokwazi ukuthi ke udayisele ke khona bafethu ke impela ke lenkulumo kaNtuli ke bese ke seyichaze ke abantu abaningi ke balana ke eSouth Africa kodwa ke ngaphandle banikhuluma kakhulu ke ngicela banginizwe yona ke lenkulumo kaThami Ntuli nani ke nizwele namanje ngisamile kulokho ukuthi wonke umuntu okufika ola kwaZulu Natal ongenawo amaphepha okuba lapha kwaZulu Natal akabuyele ezweni lakhe nalaba abanayo ipaza shop belapha ngongekho emthethweni ngithi abahambe buyele ezweni labo ipaza shop ibuyele kubantu balapha kwaZulu Natal kodwa sifuna masikwenza lokho sibambisane namaphoyisa sibambisane nomnyango wa Home Affairs akufaneki sibonakale ngazi ukuthi sinenzondo ngoba ayikho inzondo siyazi ukuthi nathi ma siphumele ngaphandle sekwamanye amazwe bawusifuna amaphepha okuba kulawo mazwe lawo siyazi baningi abantu bala abangaphandle kodwa bangene ngokusemthethweni saphumela obala ke thina njengohulumeni lontsha umkhankaso othi engangeni ngesango iyafohla